hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wahamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwakayijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwakayitanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu ti yenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwakakomina nyaka. Twalenuma zukuma tunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu. Tetemena mwani vide chudina mzanga ruchengi kupompa hamcho cheni chi kulonda streshi kutanga izuda nzambi wejuma wechu hamu chubakulenu mazu yechu alelu kufuma mukanda wa Roma chapter 5 Roma chapter 5 chukutangira chibalu 10 di 12 Roma chapter 5 anasoneki nawo dichikudi munchumu shidi yengiri mumpata munu mwishina ni shidi aleteri dichikudi munchumu shidi yengiri mumpata munu mwishina ni shidi aleteri kufwa chocheno chunawa ni kufwa kwa shikeneni antu ejima mulonga wejima wawo aputoleli 13 shidi adingi mumpata munu mwishina heno unshimbi chudikanda yinzi ne inshimbi kosi hiadi kwinka muntu mulongako chuyenu kumukanda wa Roma cheng chapter 3 na verse ya 23 ni 24 Roma chapter 3 verse ya 23 na kushika 24 nao mulonga antu ejima na aputoli anakanganya kushika mwashikila lubanjula kulema kwanza ambi akuyiyingishana kuitena alonga na luwi lwindi chawana na kukula kwekala mudi Kristu Yesu. Mkumini nako mukanda wa Masamu chapter 32 kutangila hawanu na kuimena hachibalu cha mchiedi nao na kore kieno ana anakenu mulonga windi ana abutiri unshidi yindi na kore kieno umunchu akabula kwinka umulonga wakulu wakudi Yehova hakweti makasu muspiritu yinduku. Mkumini nako kukumishana mkanda wa ililu chapter 17 kutangila chibalu 30 nao nzambi wadiwiri oinyaka ya kuyamba hakuinza katataka na leji antu ejima kwejima nindi abarumuki munyichima mulonga na ashimde ifuku damba kasompesha imachunga mwalonga neyala ana fuku lidehi mweno muna koleshimu dehi kudi antu ejima na nochu chana msanguli mudi afu chilombenu mwani kulonda nzambi achukwashi kulumbulula izu dindi nzambi yechu ngilengeyori niseki chunasaki dili hampinjinu muneteji kulonda chipompicho cheni china kutanga izu denu chunafuiri kutanga izu denu na kudilumbula mwaterera ndichukwasheni kulonda izu denu licho eshikutiekana chachiwayi kudanchu ejima dina kutia hampinjinu yantetemena nkisu yenu ikara danchu ejima ana kutia izu denu chunalomi na kusakilila mwijina da chamu mchechu mwanta wechu Yesu Kristu. Amena. Mazu ichu natangi lelu hadi mazu muibaru yedi kudi mazu akunenga kudi ni mazu akutia kuwaha mazu akulunga nacho munyichima ya wancho weno akutia kashinshi na kuiruka muna imazu awa ichu natangi
tunasambili kutanga mazu mumukanda wa Roma chapter 5 kutangila verse ya 12 muchuna wani unsahu unatwinki nzambi kufuila kuhisha anchu ejima mumpata munu mwishina twatanga naudi kudi muntu shidi yengi mumpata munu mwishina chiyenjiri nshidi kudi anchu mumpata munu mwishina kuitila mundu muntu tunatangi nao yashikene na aluvale hota hindi tunatangi nao yashikene na alunda hota hindi nao yashikene na antu amchidinyi antu ejima hela udi kalunda hela udi kaluvale hela udi kachokwe kaluchazi hela udi muvemba munyanja muntu wejima hano amaseki hela chinderi hela muntu wila ma Japanese a Chinese ejima anafuna mulonga kumenso anyi anzambi ansango ya yuma anyi yanshidi dichinshidi yeni ichiyenjiri amaseki tunatangi nao yashikene antu ejima mulonga alundadi wavulu mwini hohu inehi na mulonga antu ejima aputoleri tunakiruki tunafundisha ntesha hanyima kumukanda wa Roma chapter 3 na verse 23 na 24 naudi mulonga antu ejima anavulumuni anakanga nikushika mwashikila rubanjula kulema kwanyi kwa nzambi di kushimuna hanu amaseki kudu antu chi anachweshi kushika mwashika chipimu cha kulonga kwa nzambi akumwekana kosindi mulonga antu ejima anekari akakuvulumuna mukwenu leru na achweshi kuya chuma hikombi ikwishi halo shwela nga ujira kumenswa nzambi unabadi kumkwayodi ejima anekara kwanshidi ilanga kavulu neguri mukwechu una kwatu kwishi na kwiya nshidindi na mweka ni hatoka hela na mkwatu muujira na kuila uvumbi dimu kwanshidi nechu tunaburu kukwate wana uvumbi tunekari alonga mwitongo joka yetu ilanga dunu kumenswa nzambi ninona mbanda wa mwana waita haloshi wavala kwijitoloshi mwitongo joka ene he iukachi dingo dami asina kami nindi wera de uvumbi mumjimba wei wera de uvumbi mumuchima wei lichao sheri mwantesu mukanda wa Mateo chapter 5 nindi muntu kutala mumbanda la menso akumufuira mumuchima windi na kami de ini nindi mwitongo joka kudi nzambi chinga ushika ukusompesha hela muntu wa mumbanda insangwe itongo joka bane yekala hona wakatata ni akama amani wena chikutara weya la kuishi na mweka nchuwa nindi yai muteno diwame indi mwani hakuira mweno munawa tunavuru mundegu menso anyi anzambi dichi hanu hadi kufona mulonga kumenso anzambi hadi nawa chengi niku yinga nema zichu natangi mukanda wa masamu naudi muntu na koleki anelungai anakenu unshidi jindi kudi kufona mulonga kumenso anzambi ilanga hampinji yoyimu kudi ni kuyinga kudi ni kuzangala na kulunga mulonga nshidi jeyi anajana keni dehi ifukudi na kuinza mumkanda wa iri chapter 17 mtu natangi naudi inzambi wambaka sompesha anchu ejima mukulonga inzambi wambaka sompesha anchu hayuma yabuli kuila huku mulonga walonga inzambi hana achweshi kusompesha mama yami hansa uyanshidisha nami mwani nduku inzambi hana achweshi kusompesha mwana hansa uyanshidi ya mvwali jinduku inzambi wambaka sompesha anchu mukulonga dichwatanga mukanda wa iriru odifuku na udina kuinza inzambi wakasompesha akwanshidi weno wane rujila weno wana atrambi weno wane kara akakwira yuma ya hela inzambi adina kwa na kusenda shindongo kulonda ukangesha mavumu irenga ujila odifuku nshidi yeno yakamweka na hato kamlonga nzambi na leji anchu adisumbula di adina ruseso la kudiumanga na kudikamandi hana leji anchu abula kudisumbula ku ilanga mwichunga dechu da Zambia kansu wejima wakasunuka kuila yumanyi
na tweshikuinza kuchipatira na kusenda ndo kulonda ati kuoma ivu mu ilanga inshidi nao kuikinga nehi munamoni kwesa kana itongo joka yanza amchwatera kutemuka yumanyi ivu mutai ndi inshidi tachinetu ilanga muitongo joka yetu kuzatisha mfulumendi ni mazamvu awanchu adina maru muichunga da Zambia ni mukaikejima ana kutena nao ma organizations NGOs adina kuleta itongo joka yeni kudanchu kulonda kuilandisha kwezi amayara na wambanda ni akulumpi mujungu wanka wanshidi ya ujila kokunu kuchudi antu amavulu anakuinza ni kuchipatera kweniku na kutianga na mabambu jau kulonda cho eshikuinga jikondom aina kuila ujila omuntu nakwira mweno mnashi ngodindi kona afumi omuntu nakwira mweno mnashi mfumu indi munamoni ekwa udini muchipatera ngodindi wakati yena kunu kudi watu chikade kutara hachengi hakusweka nshidi jindi na kondomu kulonda kuburu kwidi kivuma akasauki munamoni ndi chiriru yenoyu ambaka isompesha hefuko da kukuminina mwanta Yesu ambaka shakama hetanda dindi na wanta waweni na ngovu jajeni yena wambaka sompesha anchu mukulonga wakasompesha alunda ejima wakasompesha alubale ejima ana dinki winyu munyichima yao ana dinyamuni na kukana wa mwini wahananga ye Yesu dichikufuila kwa nzambi dikweniko nindi muntu yeni uneride chuma chanshidi hela ichimu unachweshi kudeta he bwambune ami mwani nadinga mujira na aleka de nyilonga yuweriri kunyima nzambi kuijina ivulameni nzambi nachweshi kuvulameni yume yuweri mu 2004 na yiruki hela mu 2025 ne amnalekideni kuila ujira wanyi chachuwai ilanga kudi yena mulonga udikoko mulonga wakotora den shimbi yindi mu 2004 munamoni ndi dichidinu udina ukenga nindi nyilonga yejima yuneri hamaseki kufuma mu 2004 hela mpinji wa vwadi kiri iwata chikiri kuiruka wima iwani atama atweshiku yana kena dimazi chuna atangi mu mukanda wa masamu nao muntu na akole kiye nowu akwana kena unyilonga yindi kudi kufona mulonga ni kuyinga dichi kuyinga kudi nzambi hiku kudinji lako nzambi akuhinjuka ho nindi nakwana kende yanga muyulu wanyi kumeso nzambi nshidi chuma cha sweja kutamana nkashi nzambi akuikara yena walonga washinshika hataranga hanshiduku chinga ababesha yumanyi nshidi ninona udina kuyila ina nshidi chinga mbabesha kudinyi kudi nzambi dichawa mazi chuna atangi tishe nukufuntila uchengi Masamu chapter 32 naudi muntu na akole kiyenowu ana anakenu mulonga windi ana butiri unshidi yindi hadi kwana kena nyilonga ilanga kwana kena nyilonga kuna kudinjira wanyi chinga kumweka na muntu chinga kumweka na chamwinu chinga kumweka na mwana kamukoku walonga wakadi nshidi kulondacho yeshikubuta nshidi jei kumenso anyi kulondacho yeshikutambula kudi nzambi mulonga ei halwei ami halwami hina atweshi kudichwara kudi nzambi wajilako neni kuya kudi nzambi na ngovu jami na manami nikushika chidi kumkalunga ndi ilanga diunti yenu awa mazumu na yu na kole kiyenowu muntu akabula kuinka umulonga wakuluwa kudi Yehova hakweti makasumu spiritu yinduku nechuna atangi hanu ichudi hinyu wabulade kuya kachuma kamkwao hela manyi mundeo kufuma kuwansi awamvwari chumumoni mwani mulonga amina dinga kansi neiri manyi mundeo nichwambila ni kansi wanyanyi alonga mwani imoni chumumoni mwani wabulade kunona manyi mundeo hela kachuma kushikola kapenso kansonegeshi anga heya ude mwani chimoni makasa amina keni moni makasa di chuma china okenga anga heya ude hi alonga diana abrukolora makasa chachuwahi mwani dichuti yerndunu komana dinu dimuchi chudaka kutanya necho tunafuna nka na mulonga
Dichuku yinga ngai yeno nzambo chukata dena mulonga. Hayaka kuishi 10 hela 15 izambo watumweni chuna kunona manyu munde chakubula utuleja kudi mama. Chunuina oni menji. Una dao manyi hinyi amwanu kwa mnaenda kuhema kuna. Munamoni. Wanu kwa cha yambara mama na shima nguizindi ninde nzara ndikuishi mungwa. Aya de ku sweet ndikuishi kunjuka. Kubojo kushikola. Munamoni. Hinyuna noni wanu kwa cha yame amwanu adinga kuwanye naenda kuhema kudaa kwechu. Hakuira mweno mchina wahi. Chuda kwa nshidindi. Dichidinu hanu nao. Munchuna okenga kumona kukoleka. Chinga afuiri. Kumwana kena nshidi jindi. Nshidi je ajana kena deta hindi. Manjum. Udi hanu. Nshidi je ajana kena deta hindi. Akujana kena ngai. Ajana kena ni ngai. Neukuosha ne ajana kena de. Tuleji. Nshidi je kudi nzamba ajana kena ni ngai mwani. Weriri chuma anyi kuronda kwa anakene. Ama kwa unao neme ni mchipompelu. Name inzami nga anakene nidi mkwanshidi. Antu ya kusakira nukusakira na yingide mwani akudimbiri chi ochikwima na mgachika wantu na kutena nshidi jedi kuyinga kumeso anzambi ichi tunete jinetu twera de ukombi ndikushimuna kudinza mchunaka de na umuhanya kachoka ya muyulu mwani inetu dichichinga tuwani njila mchuna tere kutambwira wa mwino niko anakena kwa nyilonga yetu yejima imu mkanda wa Roma mtuata anga tuleja naudi inzambudi na kwa nakena antu nyilonga yao hachumanyi mu verse ya 24 tishenu mwani nao akuyiyingisha na kuitena alonga na luwi lwindi cha mukunkulu na kukula kwekala mudinyi mudi Kristu Yesu bai hakudana kena nshidije yuko kwiji Yesu Kristu na kudana kena nshidi kwa munchu hichuma chochimu mwani Yesu Kristu na kudana kena nshidi hichuma chochimu ndiji inambuki netu dichi muntu kutambula ngai kwa nakena kwa nyilonga yindi kudinzami enga muntu chinga sambiri kumona kukara kuindi kwanshi dichuma cha kusambira ilanga hidi heme na wa mwinuku chuku mona neni dina nshidiji na mvuliri na munenge shinzambi inzami na kuleja nindi kuwelela kumwanami Yesu mulonga Yesu diudi na ngovu yaku kwa mwina mulonga diwa kufwiri iri kunka kukulusu munamoni di mwana kamuko kuwanzambi wapweke sheri mashi indi hanyilonga yanshidi je mumkanda wa Heberu chapter 9 na verse 22 naud chakadi kupweke shamashi kosikwa na kena yumanyi ishidi munamoni dichinshida kujana kena ngai mwana kaya kuchipombe na kudana kena kunshidi jamo kaya mkalunga mulonga chipombe cha mission hira cha CCC adini itala kuyamuho chiku kwinga wa mwinuku ishidi je ya kujana kena ku mulonga anejima adimuna nuwena ya kwanshidi neinu wena Yesu munyichima ya umosi adina kwa mkalunga na kupompa udina kukenga muntu walonga wakadinka ishidi kulonda cheshiku kwinga kulonga kwindi yeno umuntu ana amasegu ho simulonga antu manawa neringa hi ana vulumuni anakanganya kushika mwashikira rubanjira kulema kwanyi kwanzambi iranga kudiyala wamweke ni kufuma mwiulu Yesu Kristu mwana kanzambi diwe injili amaseki na kukabira hanshidi jetu amweteri amuchukiri amujahiri wachuliri umu windi hadei na nami kulonda tumwenu munkisu ya wamwinu windi inshidi jetu atueshi kujana kena na mashi indi amujikiri muijamu amashidika aili na kushinka kukulonda aburi kukusanguka mulowa ileje nindi kisanga nenu mujimba wa miu iranga ifuda mchisa tunakera ngahi nakausangula munamoni aili na kushinka mwanteso atokereri muijamu ifuda mchisa tuweriri ngahi wasangukiri mukufwa dichi muntu yeno kudimona nindi mukwanshidi na kukuwerera hadi mwana kanzambi mwanta Yesu ho yena kumwana kena nshidi jindi jejima leru dinu bai kuimana na unzamanga nake nishidi jamu hiya kukwa mwinaku
chinga kukwera mwijina da mwana kanzambi Yesu Kristu. Chaso jeri nzambi kenga mpata munu mwijina wahene ni mwanindi umuho nindi kulonda muntu kwe mana mukachika wanchu na kudana kenanshidi akai mwanda wanzambi taindi dichaso negao mwani dichwatanga ngana mazu Yohana chapter 3 na verse 16 dichaso negao nao chaso jeri nzambi kukenga mpata munu mwijina wahene ni mwanindi umuho kulonda muntu kufueta mali a departed service amwina ntanga jinda akai mwihuru dichaso negao chaso jeri nzambi kukenga mpata munu mwishina wahene ni mwanindi umuho kulonda muntu kulomba mwishina da Maria chinedi wa mvwereri mwanta Yesu kulonda akai mwihuru tahindi dichaso negao ilango yuma dijina kuirau anju adina kulomba kudi Maria kulonda yoshe kudi nzambi nyilonga yao yanshideri ngahi ayana keni taleno mabumba na mabumba wancho adina kuya kumalunga weno lufuchi ni mahina na achungi na kufuira kulemesha ijina danyi da Maria ni chipompelo kikujimbala lelu kunu kuchitogolo kihadani kumuna afumi kudantwana kufuetela umali antanga jenu ne afwade na afuetenu mali kulonda muikasunu ni kunka kunshidijawa kengini muwanta wanyi wanza departed service intangishiri ya satana kufuira kudimba antu na kuijika hanka hamesu kulonda ichwala antu mukalunga enu muna kufueta mari nenu antanga jetwa na ikasunu ndegu di zambadi muyuru ilanga di mukalunga kosi muntu wa maseki udina ngovya kukula antanga indina mali ndu kutongojo keni mwani mudimwaza tiri Yesu akulusu eno amam mudimwaza tiri Yesu ana akulusu muna tweshi kuwesekeje na mali enu muna ana kufueta wanchu mumukando wa Heberu chwatanga na udi chunati nao chakadi kupwekesha mashi kosikwa na kenanshi ilanga muipomberu nao chakadi kufuetela ntanga jetu mala na afumu nshidi hiana tweshi kuingira muwanda wa wanzambu dichu ifuetele numa mulo wenza kuchuru na haloshi nindidi nikweti mkudina kananga yanga umfuetele dina kungimka mkuingira munga makodi hinchwambi yeneni chikupia satana yite mkenu kuitirirane mukakwana kenanchu nshidi hinyi Yesu Kristu kanka windi mumkanda wa Mark chapter 2 na verse ya 10 nindid nalo ndi mwiru kinenu mwana kamuntu kwetu wanta wako anakena anchu nshidijao hanu hanka hamaseki omazu maitia ode nuku hitanga kulonda umone na kubula kutramba mukanda wa Mark chapter 2 na verse ya 10 mwantesu dina kuosha na wa Israeli nindi nalo ndi mwiru kinenu mwana kamuntu ukwetu wanta wakwana kena antu nshidijao hano hamaseki ilanga kwechwa na idimbi nao Maria diuna atweshi kuiwoshela ukudinyi kudinzambi kulonda nshidijao eringa hi ajana ken ema Maria emama ya nzambi wenda utulembelela etwa kwa nshidika tataka ni efukuda kufa kwetu amena netu hakuna kulomba kuna kwa kudinyi kudi Yesu ni kudi Maria kudi Maria munamoni kudi Maria chi ema Maria emama ya nzambi wenda utulombelela mwante Yesu chatangishira chumbanchu ndi kulomba wereje nindidi chimu kulomba oshenu nganenu tata yechuwe kala munka ila wena nao emama Maria munamoni kuruwa kudukudinyi kudinza amini kudantu aweni ne unayi mukalongana kuchwala muhinyi aweni taindi dichi ikudi kufuira kwanza nindi muntu wejima eruki walala unasone kimu mukanda windi mwanta Yesu kanka windi dimuka kwana kena kwishe nchumnenzi kunu kuchipatela makafu ifuku inyi hinyu neruki fuda kufa dichine munafude ya kufunta kumkala kumunafumi mwaka yakudi neinshi dije kanda jana ken udila kulabila yumani udila kuhimbera dumwani mulonga minshi dija mangana kena de na chiruki chikupuna mne na afuna kwa kudi mwanta Yesu mulonga na kurere de mwanta Yesu angana kena de inshi dija hina mfuete ni maluku na kumni noda kukurera mwijina da mwanta Yesu mulonga dichi na woshi mukanda wanzambi na umuntu kukurera hejina da mwanta Yesu yambaka mtisha nsonyiku ilanga ne kubura kumkurera mwanta Yesu
chiduku wakati ya nsonyi mulonga hiwa katresha kuingira muwanta wa nzambi chakubula kusambila kutambula kwa nakena kwa nyilonga ye yanshiduku mwanta Yesu leru dina ukenga nindi muntu wejima unezi kunu neinshi DJ kanda jana keni utweshiku mkwela mwanta Yesu kulonda nshi DJ atweshiku jana keni mwanta Yesu kanka windeno antanga diudi na ngovu yakutwa mwina kunshidi jetu kosi wachenguko kosi chipomperu chidi amaseki chidi na ngovu yakwa mwina muntu kunshidi jauko ilanga chinga Yesu ho herai mission herai katolika herai CCC herai new apostolic hidi na ngovu yakwa nakena muntu kunshidi jauko lelu antradi na watu priest muipompelu nao ne muntu na vulumuni anatweshku yakudika priest kulonda munangi chikasa chindi hanka hamutra mulombere kulonda chindi chindi eringa hi ajana keni hinchwambi ya yeni mkwakwa nakena antru chindi jao hinyi Yesu Kristo dichinemku mkwera mwantesu munyichima yenu nenu ichamu nchenu waifuriri hanshidi jenu amujikiri muijamu ilanga hefuku da mchisatu wasangukiri mukufa enwa kuyana kena nshidi jenu chasweje nzambi kukenga mpata munu muishina wahenu mwanindu muho kuronda muntu kumukuhelela Yesu aheti umu hae nyaka akaburu kuiranga hii kunonga muntu kumukuhelela Yesu ukushinda mena hadi Yesu nindi Yesu ho udiyi diwanfiriri ami wachengiko kosi muntu yenowo ukutambula wumi wa haya nyaka hakamona kunongaku dichiluyulu dinao enu muna pompi hanu ejima inshidi jenu ajana kena data hindi kanda Mwani amnehule nami enu muna ushineni muntu kwa mchupompelu kwenye katikasa na kuhosha na enzambi mwana keni shiri jami ilanga na atwambi chinga kuhela hadu mwanta Yesu Kristo kaheno hela kwa mchupompelu kwenye katikasa na enzambi mwana keni shiri jami penyi nishikami wa ungani na kuhela hadu ya Yesu Yesu na tuwa mwana kena dimrasa gili mune uli chachuwai munanuke ya kulusi champoperu mwanta Yesu ampoperu mkachika makombanga hii ayeri umuku chikasa cha chidiru umuku chikasa changa cha chimunsonecho ona umu wa mchukiri Yesu ilango na mkwawo wa mkwelele inyi Yesu mwamtiri akulusi ninde inzambi Yesu ngana kenishi dijaka waosheri ninditi wakanganu kanga Yesu chiwakeza muwanta wei mwamtiri na waili kuchipomperu na koro chikasa nindi kulonda dana kena mwana kenishi dijeni ne hindi wakumi nini hoda ukwele nindi iyo Yesu wana popo hamna necho yena walonga wabadika etu mukwa hinyi hichamwinu etu yetu akwanshira washidi chamlejeri mkwao ninde ikutia homa kwa inzambi nei umuntu ana mpope ya kurusa kadi muloma ilanga nami chinatutereri kuigara hanga akurusu namoni ndi dicho aili muchipomberu chanyi maka mwana keni shidijini kosi munamoni nukula mchengi mwana kena nyilonga yanshidi kuna tueshi kumweka na kudirunga deji kulongani anichu di Yesu duwa undu hosi Yesu wekala kuirungani kuilanchu da kwenda nindi ilanga wekala kuirungani kwejima necho kwejima mwani zambo wekala kwejima makuno kumunenzi kuchupatela ilanga Yesu diko twili nindi mula kumtia nchina kuhoshai ami Yesu wanyilanga izu dindi didinda kumulumbulula Yesu yena muna tuyende china ikwashu mwani dichine muna ukenga kutambula kwa nakene kwa nyilonga nchinga mumkwele rinyi Yesu msipiritu ya wenei chateka mwani chinateka nekaka muchima wewe wirukinei amwache ngakunga mwinako kosi chinga Yesu Kristo yono ipinjibu mkuelera yena kweza muchima wewe ichwa chimona na mesu mukanda wa nzambi o insangu mos inzambi nerukinshidi jamu Jesu ilanga ina na leji nini neno akene yako anakeni mkwelera mwana Yesu Kristo kuna chuku mkwelera nshidi jana iringa hii anajana kenere ina diana disune kide mu mukanda wa wumi muneka na umwanya ko muzanga okuwagana kukudimona na mwanta wa rubanji ifugule noli nasagira umwana twalenu mazuku matunga
ejima aheseki mutena wakuito nyekela ejima aheseki hakuosha nawo nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atombanji munyunza yejima mwaka yijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwaka itanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka.